Mayong buntag ako tayo si Barbie Pancho. Ma'am, pila na ba katuig nagpuyo dani sa Barangay Lubilan? So good yun sa pagkatao diri na gyud ko na 22 anyos naman ko karon, so 22 anyos na pud ko nagpuyo diri. So, kumusta man so far ang dalan sukat sa imong pagkahimugso? Gikan sa akong pagkahimugso gyud man sa una, grabe pagit ning dalan diri kanang dili pa siya magian siya og motor pero kanang dili pwede nga magsakay bitaw ka, kailangan pagit kung maulugsong ka sa naawan, kailangan para magbaklay. Dito na dapit sa Mati ka manakayan, grabe gid kalisod ang dalan diri sa Mutna, kung magulan bitaw ma'am, lisod gid kaayo siya. Gamay ning dalan sa una, ma'am. Gamay kayo ma'am, kanang dili gid maigo ang kanang sakyanan bitaw. So, pinagi ning proyekto, ma'am, no, kinamay gihimo karon nga road concreting sa dalan, ma'am. So, unsa may imuhang gibati, ma'am, no, nga atlas na nagid mo'y dalan nga tulid o ga sementado na puhon? Ang akong gibati ma'am, grabe gid nga kalipay, dili masabot kay sa kuan sukod pa sa una nga among mga kaagi diri nga dalan, grabe gid kalisod niya. Karon dako grabe gid ang mga kalipay, grateful and blessed kay na nagyud na kuan na gyud kanang makaingon na gyud mi nga tinuod na gyud ni dili na gyud istorya kay karon nakasaksi gid mi sa ilang kanang opening then pag kuan groundbreaking. So grabe nga kalipay, way kabutangan gyud ma'am. Dako kay mong pasalamat kang Go Bambi Mano, especially na kang Secretary Prasco kay sila gid ang sinugdan og ang rason kung anong masiminto gid among dalan, labi na sa tanan mga gitabang sa among mayor, sa kapitan ug sa tanan nagpalikod ani nga programa. Daghan gid kaayong salamat. So, ma'am, no, kay karon kay moabot namang gyud na duol namang gyud no nga matulid na gid ang dalan. Unsa man poy plano, ma'am, na kay gustong itukod na negosyo, no, labi na kay dalan na masinay tindahan, no, so may plano nimo, ma'am, no? Kung makuha na gid ni siya ma'am, gaplano gid mi og kanang negosyo or kanang kananan kay especially na magwi tourist spot diri sa mga. So mo muna among plano nga magkuan mi magnegosyo kay para makatabang pud ni sa mga pamilya. So daghan kayong salamat, ma'am Barbie. Daghan salamat.